active case ki bangidan barok belum lang kilong si hajar sanspa nyuko. Pada kini kendai spa kendai pusau kidan po East Castles. Si spa kendai ko gini ki armed forces paramilitary forces. But plus pak sao na kiwe. West Castles kat sao. Southwest Castles sun. Ribhoy Shispa Laiko, South Unreal Gideni Armed Forces, Paramilitary Forces, but Prop South Gideni Kiwe. Katlai Gideni West Jaintia Hills, Shispa South Unreal Gideni East Jaintia Hills, Aspa Hatway Gideni West Garo Hills, Prapasan Gideni Armed Forces, Paramilitary Forces, but Shispa Arf Unreal Gideni Kiwe. Southwest Garo Hills, Pra, South Garo Hills, Arfo, East Garo Hills, Kadnyo, North Garo Hills, Kadar. Kiba kemai kiba ngiyo mentak sini sispa ndrefu pra ke break up kanang kumni. East Coast Hills, sispa Arfsau, high risk contacts ndrefuai, ILI cases ndreu. Health workers Sun, Armed Forces Paramilitary Forces South Sun, Sari cases are, QA are, returnees are, but ENC UA. East Jaintia Hills New, Star Cement Line, Umteranga Residential School UA, returnee line. West Garo Hills Kadnyo, kini random sampling po Walbagri sao high risk contacts sao returnee line BSF Nreo. Southwest Khasi Hills sao kini returnees Ribhoy Khat sao Armed Forces Paramilitary Forces Pra high risk Sun returnee Iway. East Garo Hills Iway ibadai returnee. West Khasi Hills Iway ibadai high risk case. Naki life nyungut kibang test random sampling apa police bazaar mana sangut kilang positive. But kini sangut kimne na police bazaar kidai naki iway pat kicakra. Haka shkau tarik September arhajar arfo. Kekerteng kadui ganang well done boy marbaneng. Katsang senam kerta, kosong kosa po mau pat. Ke diagnosis ke baki ay na po hospital kadai undifferentiated febrile illness with acute respiratory distress syndrome with septic shock and COVID-19 RT-PCR report positive. Ya ini inong pang kilara sa po Robert Hospital, Dr. H. Gordon Roberts Hospital, haka Spoterik, benai September arhajar arpo, siteng nit, but klad no pat, haka Spoterik hi arhajar arpo, haka por siteng Mestap. Beklat baru apil alang arsan ngut. Kalau ngumni, hang ni report ke ai na po Gordon Robert Hospital. Kila suspect hi bagari COVID-19. Mo kila ada sanitize bhai kam ya ke met. Kila bu apa dead body bag. Kila sim ni kila khawara ke senduk kila sanitize bha. Baru saudang kila sanitize itu senduk. Te kan nemdan cu ke kita ini baru. Gimana kemudian diketahui isu? Pengen batai fimo, apalagi lah sanitize kemudian udah kenyang hak senduk nani udah napok hak mat nani udah napok dead body bag lah ada sanitize, ayap lu kenyang. Kemudian danger ini nuru, kemudian jigma ini nuru. Kata kila mana garanti? Kata kila ada garanti napok Robert Hospital. Dead body management, ya suspected cases lu, nomor ini apa bagi admit lu kila admit i hapo ka isolation ward. Ni biki admit be direction ward. Li wang idang sedang ningkong. Mo.
Tigini pemerintah de boni nak kino kisnong na ni kino kiying nak kilate bagay poster kim ko asyo ban rashi. Mo, ya kan ni naman bakila rashi ke padio ke report tingyo makam dan jigmai ru. Kam dan jigmai ru. Kim dan ka man tes mo. Kila ai kata garanti na po robot hospital. Itu kiba dan bat I por bai idang im tikna ya gitu ingin habat hatas kidang le kontak tracing itu. Barkat. Kidan gitu bari na po additional secretariat building. Madan rating mulai nang kuar umlingka salang renja pedang snong kiting road right laban nong thmai lauden rew malki beaver road dan laban RR colony Maupat Paltan Bazar Bishnupur Kedat nang Mensong mulai nang Pedeng Lom Sokho Springside nang Thmai Lom Jingshai Kiting Road Kiting Road Relbong Nongrem Hills Lower Moprem ketua Asha Bhawan noong hadin pada ke Ter A Lower Moprem Barapathan Lama Villa Laban Red Cross Police Reserve Jail Road Nong Mensong atau ngelada bang Dam Senyong Pokse Nongra penting ke area nadu nang ni napo na Kendailat pemina Kiting Road khad Kendailat nadu nang tu hadu kani kajaka ke barang persyak dengan SP office itu baru iga Kiting Road kaman abang iyo ada ketukoi compound ar Kendai te nak iwi compound ko apa imat life way mat tamang 4 confirm kata mau ar Kendai lah confirm mi kontin baro ajan baro